И така поздравче од Спас за неговите деца, за негова гордост, за Ѓорги и Асенчо, да бидат живи и здрави. И татко до тях винаги. Спас, гордостта и неговите две момчета. Ах, мочаворо, о Ѓорги, мечавенске камера. О Асене мочаво, медучаве гордоста. Спасенски гордост. О Спасе во пенела, Дочавенге, живинела ромален камера, со Исиман мечавенге, девламе калава, а каладу им руша тине. Ах, мочаво ромале, о Ѓорги, о Асене. Ајде бе! Спасенски гордост, да им руша. Мечаве париле, мечаве париле, а чаленге дева. Ах, сине Ѓорги, ти си човека. Ах, сине Асене. Поздрава беше од таткото Спас за своите две момчета. Това е гордостта на таткото Ѓорги и Асен. Живи и здрави!